ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Нашри ҷамбастии барномаи иттилоотии навид аст ки мустақиман манзуратон менамоем. дар студия бо шумо Манучер Маҳкамов ва Малоҳат Назаршозода. салом. дар ибтидои барнома таваҷҷӯҳ кунед ба сархати хабарҳо. овози шумо ҳалкунанда аст. дар Тоҷикистон бобати гузарондани интихоботи парлумонӣ ҳамаи чораҳо андешида шудааст. татбиқи муваффақонаи стратегияи давлатӣ дар кӯло ба хотири пешгирии тамбашавии воситаҳои нақлиёт кӯпруки нав месозанд. хуҷанд навсозӣ мешавад. дар шаҳри Бӯстон таҷдиди меҳмонхонаи овозадори Хуҷанд оғоз ёфт. садранги чакан дар Леваканд ин ҳамоиши зебоӣ даҳо ҳунарварону тарроҳонро ба ҳам овард. имрӯз бо ташаббуси ҷониби Русия суҳбати телефонии президенти ҷумҳури Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Федератсияи Русия муҳтарам Владимир Путин сурат гирифт. сарони ду давлат ҷараёни иҷрои тавофуқҳоеро ки дар пайи сафари президенти Тоҷикистон ба Русия рӯзи 24 декабри соли 2024 ҳосил шуда буд, дар бахшҳои тиҷоратию иқтисодӣ, энергетикӣ, амниятӣ ва иҷтимоию фарҳангӣ баррасӣ намуданд. ҳамчунин вазъ ва дурнамои равобити байни давлатии ду кишвар ки бар принсипҳои шарикӣ, стратегӣ ва ҳампаймонӣ асос ёфтааст, мавриди баррасӣ қарор гирифт. дар ин замина сарони давлатҳо механизми муқарраршудаи ҳамкории сохторҳои дахлдори ҷонибҳоро барои ҳалли вазифаҳои гузошташуда аз ҷумла дар доираи комиссияи байниҳукуматии Тоҷикистону Русия оид ба ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ таъкид карданд. ҷонибҳо доир ба масъалаҳои мубрами рӯзномаи байналмилалӣ ва масъалаҳои таъмини амнияти минтақавӣ низ табодули афкор намуданд. суҳбат дар фазои анъанавии дӯстона ва гарму самимӣ ҷараён гирифт. аз нав интихоб гардидани муҳтарам Рустами Эмомалӣ, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон дар конгресси навбатии Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ ба маснади президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ рӯйдоди таърихӣ дар футболи тоҷик ба ҳисоб меравад. яъне ин исботи он буд ки муҳтарам Рустами Эмомалӣ давоми солҳои роҳбарӣ тавонистанд дар рушд ва омавияти футбол дар Осиёи марказӣ, махсусан миёни наврасону ҷавонон такони ҷиддӣ бахшанд ва боварии ҷомеаи футболии минтақаро соҳиб гарданд. ҳанӯз моҳи майи соли 2023 дар конгресси ҳаштуми Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ муҳтарам Рустами Эмомалӣ хоҳиши пешниҳоди дархости муштарак барои баргузории ҷоми Осиёро изҳор намуда буданд ва инак се кишвари минтақа Тоҷикистон, Узбекистон ва Қирғизистон барои мизбонии ҷоми Осиё 2031 пешниҳоди муштарак ирсол карданд. аз соли 2019 инҷониб раиси Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба ҳайси президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ фаъолият доранд ва ин созмон тӯли 10 сол рисолати худро ҳамчун ниҳоди пешбарандаи футбол дар Осиёи марказӣ иҷро намуда, рушди бесобиқаи варзиши рақами 1 сайёраро дар кишварҳои узви ассотсиатсия таъмин менамояд. дигарбора интихоб шудани Рустами Эмомалӣ ба симати президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ Тоҷикистон ҳамчун кишвари амну осуда дар олам муаррифӣ гардида, нуфузу эътибори байналмилалӣ доштани мамлакати моро ҳамчун як давлати рушдёбандаи футбол дар арсаи байналмилалӣ бозгӯ менамояд. ҳанӯз 2 майи соли 2023 дар конгресси навбатии Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ҳузури раисони Федератсияи байналмилалии футбол ва Конфедератсияи футболи Осиё муждае барои ҷомеаи футболи кишварҳои Осиёи марказӣ расон, ки он аз ҷониби роҳбари Конфедератсияи футболи Осиё ва коршиносон пуштибонӣ ёфт. аз фурсати муносиб истифода бурда мехостам дархости якҷояи давлатҳои Осиёи марказиро ҷиҳати баргузор намудани чемпионати Осиё дар соли 2031 ё 2035 иброз намоям. бовар дорам ки чорабиниҳои мазкур барои рушди минбаъдаи соҳа заминаи мусоид фароҳам оварда дар таърихи Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ саҳифаи наверо оғоз мебахшад. ин пешниҳоди муҳтарам Рустами Эмомалиро президенти Конфедератсияи футболи Осиё Шайх Салмон бин Иброҳим Ал-Халифа дастгирӣ намуда чунин иброз дошт.
این منطقه سزاوار برگزاری چمپیونات آسیا بین تیم‌های ملی میباشد و همکنون 24 فوریه سال 2025 تاجیکستان در برابر جمهوری‌های ازبکستان و قرقیزستان برای قبول میزبانی جام آسیا 2031 تلاش خواهد کرد. فدراسی‌های فوتبال سه کشور آسیای مرکزی به قرار آمدند که برای میزبانی مسابقات قهرمانی آسیا درخواست مشترک ارسال کنند. یادآور می‌شویم که جام آسیا هیچگاه در آسیای مرکزی برگزار نشده است. پیشنهاد درخواست یکجایه برای میزبانی چمپیونات آسیا یک قدم استوار در راه رشد فوتبال منطقه ماست. تا روز برگزاری انتخابات دعوتی نوی وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مجلس‌های وکیلان خلق ولایت مختار کوهستانی بدخشان، ولایت‌ها، شهر دوشنبه، شهر و ناحیه‌ها روزهای به شمار باقی مانده است. وابسته به این امروزها در تمام شهر و ناحیه‌های مملکت کارهای آمادگی برای در سطح بلند گذراندن این معرکه مهم سیاسی ادامه دارند. در ناحیه رشت نیز امروزها در ناحیه رشت آمادگی به انتخابات وکیلان با مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، مجلس وکیلان خلق ناحیه و مجلس‌های محلی ادامه دارد. در ناحیه حوزه و اوچسک انتخاباتی با مواد اطلاعاتی پوره تامین می‌باشند. در کمیسیون انتخاباتی ناحیه شماره انتخاب کنندگان 68309 انتخاب کننده به قید گرفته شده است. در حدود ناحیه رشت 66 اوچسک‌های انتخاباتی عین زمان موجود میباشد. در اوچسک‌های انتخاباتی اوید به انتخابات وکیلان مجلس وکیلان خلق ناحیه رشت موادهای اطلاعاتی، موادهای کانسلری، گوشه‌های انتخاباتی، لوحه‌های انتخاباتی، اینچنین قطعه‌های آوازدهی و کابینه‌های آوازدهی پورا برای گذراندن انتخابات آماده میباشند. رفت آمادگی ها با معرکه انتخابات نشان می‌دهد که کارهای فهماندهی دایر به ماهیت این چاره‌بینی سیاسی در همه اوچسک‌های انتخاباتی کارهای تشکیلی و ترغیباتی در سطح بلند براه مانده شده است. امروزها مردم سربلند جماعت شهرک نوآباد برای معرکه انتخاباتی در پیش ایستاده کوشش و غیرت زیاد نموده ایستاده‌اند. در جماعت شهرک نوآباد 2 حوزه و 4 اوچسکه، یعنی برای وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، مجلس وکیلان خلق ناحیه و مجلس وکیلان مجلس جماعت شهرک آمادگی همه‌جانبه دیده ایستاده‌اند. در جماعت 3340 نفر آوازدهنده، از این 348 نفر بار اول 8 نفر معیوبان در بر میگیرد. ساکنان این ناحیه دوردست کوهستان جهت در سطح بلند سیاسی دایر نمودن این معرکه مهم سیاسی آمادگی گرفته در ناحیه تمام چاره‌های ضروری در این سمت تا امروز عملی گردیده است. با مقصد تطبیق یکی از هدف‌های استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان برآمدن از بنبست کمونیکاسیونی و به کشور ترانزیتی تبدیل دادن جمهوری در زمان صاحب استقلالی کارهای زیاد به انجام رسانیده شدند. در شهر و نوحه‌ها نیز راه‌های اهمیت محلی داشته تعمیر و تجدید و از نوسازی می‌گردند. در همین زمینه در مرکز شهر کولاب ساختمان پل در بالای سایه تبالای ادامه دارد که بعد به استفاده سپردن آن تنبشوی نقلیات در خیابان مرکزی شهر کاهش خواهد یافت. کولاب سیومین کلانترین شهری جمهوری تاجیکستان به شمار می رود و در دوران صاحب استقلالی مملکت به تدریج رشد کرده آباد و زیبا گردیده ایستاده است. همزمان با بهتر شدن سطح زندگی اهالی شماره نقلیات رو به افزایش است و تنبشوی نقلیات در مرکز شهر مشکلات را به میان آورده است. به این خاطر رهبریت شهر کولاب دوام 2 سال اخیر در کوچه شهرنگران پایان راه آلترناتیوی بنیاد نمودند که مشکلات را کمی حل کرد. عین زمان باشد در ادامه راه آلترناتیوی ساختمان یک پل بالای سوی تبالای ادامه دارد. بنیاد این پل با نظرداشت حرکت منتظم واسطه‌های نقلیات و پیشگیری تنبشوی در راه‌های مرکزی شهر کولاب از ماه نوامبر سال 2024 آغاز گردیده. عین زمان کارها با مرام ادامه دارند. در سال 2024 برای تعمیر و تجدید راه‌های داخلی شهر 1 میلیون سومونی جدا گردید. همچنین با مبلغ گذاری
محکومات اجرایی حکومت دولتی راه آلترناتیوی در کوچه چرمگرای پایان ساخته شده و مقصد اساسی پیشگیری تنباشوی راهها به شمار می‌رود. کارهای ساختمانی پل مذکور را جمعیتی دارای مسئولیتش محدود راه آباد بر عهده داشته برای سری وقت و با صفت بلند انجام دادن کارهای ساختمانی متخصصانی با تجربه را جلب نمودند. حالا از دو پهلوی سوی ساختمان ستونپایه‌ها و دیوار محافظتی را به آخر رسانیدند. با مقصد پیشگیری تنباشوی واسطه نقلیات در راههای افغانگرد شهر از جانب وزارت نقلیات ساختمان پل در سوی تبلای آغاز گردیده است. لایحه مذکور از جانب پژوهشگاه ساختمان انشاءات نقلیاتی وزارت نقلیات تهیه گردیده و با وزارت اداره داخلدار موافقه شده، از اکسپرتیز دولتی گذشته و بعد اون تندر اعلان گردیده. در نتیجه شرکت راه آباد غالب برآمده. از ماه نوامبر سال 2024 کارهای ساختمانی در پل آغاز گردیده. درازی پل 38 متر، پهنای آن 13 متر طبق لایحه بنیاد می‌گردد. مبلغ عمومی لایحه زیاده 9 میلیون سوم را تشکیل می‌کند و حساب وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان مبلغ‌گذاری کرده شده. پل مذکور تا آخر سال 2025 ساخته به استفاده داده می‌شود. با اطلاع مسئولان پل مذکور در عرفه استقبال جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به استفاده داده می شود. شیرینجان سفرزاده، سیفالدین اسماعیلف از شهر کولاب برای برنامه نوید. در شهر بوستان نوسازی مهمانخانه آوازه‌داری خوجند ادامه دارد. تجدید انشاءات در دایره تدبیرهای بنیادکاری به خاطر استقبال شایسته از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی روی دست گرفته شده. مقصد از آن رشد بیشتر توریسم و فراهم آوردن شرایط مساعد به جهانگردان ارزیابی می شود. در دایره آمادگی و به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر بوستانی ولایت سوخت کارهای ساختمانی و بازسازی انشاءات مهم شهری با سرعت بلند ادامه دارند. یکی از انشاءات جشن مهمانخانه خوجند و کل شهری می باشد که پورا تجدید گردیده به یک مکان زیبا و استراحتی تبدیل داده می شود. مهمانخانه خوجند از 14 آشیانه عبارت بوده برای قبول تقریبا 300 مهمان در یک وقت پیش بینی شده است. طبق لایحه تمام اتاقهای کاری و حجره های قبول مهمانان نوسازی گردیده، آشخانه و طربخانه با 200 جای نشست، مجلسگاه، حوض شناوری بالا پوشیده و موسمی، امفی‌تئاتر، حمام و دیگر انشاءات یاری رسان بنیاد می‌گردند. راهبر ولایت سوخت ضمن بازدید از انشاءات مذکور تاکید نمود که نوسازی مهمانخانه و کل نزد آن با دستور پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان انجام داده شده، جوابگوی به معیارهای زمانی معاصر خواهد بود. مهمانخانه خوجند یکی از بناهای زیباترین شهر بوستان به شمار می‌رود که در دوران شوروی با طرح معاصر آن ساخته شده بود. این بنا سال 1985 از جانب گروه معماران انستیتوت دولتی لایحه‌کشی مسکو طرحریزی شده با استفاده مصالح اعلی‌صفت از جمله گرانیت، مرمر، متال و چوب بنیاد یافته است. طرح مهمانخانه به شکل کتابی کشاده آماده شده با محیط اطراف از جمله با کل نزد آن مطابقت زیبا داشت. کل مذکور که سال 1968 به استفاده داده شده است نه تنها مکان فراغت بلکه واسطه نگهداری محیط مساعد اقلیم در شهر به شمار می رفت. در گذشته این مکان یکی از جایهای دوست داشته ساکنان و مهمانان حسابیده می شد. با مرور زمان پس از پشتخوری اتحادیه شوروی و کاهش سرمایه‌گذاری ها به اینفراساختار مهمانخانه و کل به حالت خرابی رسیدند. سالیان زیاد تنها 2-3 آشیانه مهمانخانه فعالیت داشت و خلاص. سالهای آخر باشد مهمانخانه کاملا بسته شده، کل شهری نیز به حالت بی نگاه و بین قرار گرفت. کارشناسان تاکید میکنند که مهمانخانه خوجند و کل شهری نه تنها جزء مهم اینفراساختار سیاحی و اقتصادی شهر هستند، بلکه همچون یادگاری تاریخی و فرهنگی نیز باید حفظ و احیا کرده شوند. با نوسازی پوره انشاءات شهر بوستان میتواند سیمای خود را همچون مرکز سیاحی معاصر دوباره احیا نماید و به جلب سیاحان و سرمایه‌گذاران مساعدت کند. در دانشگاه ملی تاجیکستان حجره‌های کاری و صنفخانه‌های نو تعلیمی کافدرای آناتومی آدم فاکولته طبی مورد استفاده قرار گرفت. شرایط و امکانات نو دانش آموزی در این کافدرا سال از سال بهتر شده، برای تربیت متخصصان تدبیرهای مهم عملی می‌گردد. گزارش همکاران ما در این خصوص.
افتتاح حجره‌های کاری و سیمخانه‌های نو تعلیمی کافدره آناتومیای آدمی فاکولته طبی دانشگاه ملی تاجیکستان در اساس دستور هدایت‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان در سمت تربیت کادرهای اختصاصمند و جوابگو به طلبات زمانی معاصر صورت گرفت. در رسم افتتاح نمایندگان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان و وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، دیگر مهمانان و آموزگاران و دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان اشتراک نمودند. مورد استفاده قرار گرفتن حجره‌های کاری و سیمخانه‌های نو تعلیمی در پرتو سیاست اجتماعی حکومت کشور برای حفظ صحتی شهروندان راه‌اندازی گردیده. در این زمینه بازه علمی و تعلیمی اختصاص‌های طبی دانشگاه ملی تاجیکستان تا رفت بهتر می‌گردند. تعلیم آسان‌تر می‌شود. دانشجو از کورس دوم یعنی که وقتی که آموخت آناتومی و تیار شده به پیش ما میآید. وقتی که آناتومی دانست کار ما آسان میشد. یعنی که همون درسی ما هم آسان میشد برای اینکه دانشجو میداند تیار است. کافدره آناتومیای آدمی فاکولته طبی دانشگاه ملی تاجیکستان سال 2021 در زمینه کافدره مورفولوژی تأسیس یافته تا امروز در آشیانه یکم بینای تعلیمی رقم 3 دانشگاه فعالیت میکرد و همکنون با مورد استفاده قرار گرفتن حجره‌های کاری و سیمخانه‌های زمانوی پس از تعمیر و ترمیم و تامین با تجهیزات ضروری برای بهتر گردیدن صفت تعلیم و تربیت زمینه باز هم بهتر فراهم گردید. حجره‌های کاری 6 صنفخانه برای مشغولیت‌های عملی، آزمایشگاه آناتومی، تالار لکسیونی، تخته‌های الکترونی، اسباب‌های ایونی، مولیاژها و بنرهای تخصصی از امکانات نو برای تحصیل دانشجویان می باشد. سالهای شده‌شوی همه فاکولته تا حاضر بسیار دیگرگونه ها هست. کافدره‌مون در جاهای تنگ در یک و جاگیر بود. حاضر با همه چیزهای حاضر از مجهز هستند، یعنی که اتاق‌های با فراغ هستند. برای همون ما از بس که تجهیزات خوب به دست آوردیم برای ما بسیار موفقیت کلان شد. ساحه تندرستی در جمهوری تاجیکستان با ابتکار و تشبث خیرتمندانه سرور دولت محترم امومالی رحمان دوره به دوره با نوگانی‌های چشمرس نایل گردیده. طی سالهای اخیر با ساخته و استفاده دادن انشاءات نو در این سمت دستاوردها نظررس می‌گردند. در همین زمینه طی سالهای صاحب استقلالی در کشور ده‌ها مؤسسه‌های تعلیمی بنیاد و مورد استفاده قرار گرفته است که در سمت آماده کردن متخصصان جوابگو به طلبات امروزه زمینه گذاشتند. طور اطلاع داده شد امروز در ساختار فاکولته طبی دانشگاه ملی تاجیکستان 14 کافدره تخصصی فعالیت دارد که در آنها برای ساحه تندرستی کشور متخصصان با استفاده از شرایط معاصر آماده کرده میشوند. فخر از آن دارم که در یکی از پیشرفت‌ترین مؤسسه‌های تعلیمی تحصیل میکنم که در آن انعنه و دستاوردهای نوترین علم برای آماده نمودن متخصصان بلند اختصاص متحد شدند. فاکولته طبی ما نه تنها جایی برای تحصیل بلکه یک محیط پوره دانش، تحقیقات و تجربه عملی است و همچنین به ما امکانیت‌های وسیع برای تحقیقات علمی، اشتراک در کنفرانس‌های بین‌المللی، مبادله تجربه با متخصصان پیشرفته ساحه طب را فراهم می‌آورد. طور ضمنی سخنرانی در مراسم افتتاح حجره‌های کاری و سیمخانه‌های نو تعلیمی اطلاع داده شد. در فاکولته طبی دانشگاه ملی تاجیکستان امروزها از روی 4 اختصاص دانشجویان به تعلیم فرا گرفته شدند. همچنین در سال تحصیلی 2024-2025 برای بار نخست بیش از 80 نفر شهروندان جمهوری هندوستان با اختصاص کاری طبابتی فاکولته طبی قبول گردیده امروز از روی اختصاص مذکور تحصیل دارند. در تاجیکستان معرکه نهالشینانی ادامه دارد. با استفاده از روزهای گرم و آفتابی آخر فصل زمستان در شهر و ناحیه‌های مملکت روزهای استراحتی هر هفته هزارها بیخ نهال درختان سایه افکن و آرایشی شنیده می شود. چنین یک اقدام نهالشینانی از جانب وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان در محله بالاشهر ناحیه شاه منصوری شب دوشنبه گذرانده شد. در دایره حرکت جمهوریوی نهالشینانی رهبریت و کارمندان وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان این دفعه نیز در یک گوشه پایتخت معرکه نهالشینانی تشکیل نمودند. در آن آموزگاران و دانشجویان دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد جمهوری تاجیکستان نیز اشتراک نموده سهم خود را در آبادانی یک گوشه دیار گذاشتند. اقدام نوبتی در محله بالاشهر ناحیه شاه منصور که در شهرهای دوشنبه وحدت جایگیر است صورت گرفت. در اینجا اشتراکچیان حشر نهالشینانی در حدود 3.3 هکتار نهال درختان همیشه سبز شنانیدند. باید گفت که در اقدام نوبتی از جانب رهبریت وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان 5000 بیخ نهال به مکانی تعیین شده آورده شد. کارمندان وزارت بعد از مشورت و مصلحت با متخصصان ساحه در دایره قاعده‌های آگروتکنیکی نهال شنانیدند. طبیعی است که وسعت بخشیدن معرکه نهالشینانی و سبزکاری در پایتخت محیط تازه و معتدل اکولوژی با وجود آمده شرایط مهنت و فراغت اهالی شهر دوشنبه باز هم بهتر می‌گردد.
тазаккур бояд дод ки шаҳри душанбе дар партави дастуру супоришҳои бунёдкоронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва иқдомҳои созандаву ободкоронаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ба яке аз шаҳрҳои сабзу хуррам ва шукуфои олам табдил ёфта, имрӯз аз ҷониби созмонҳои байналмилалии муҳити зист ба сифати яке аз шаҳрҳои сабз ва сарсабзу хуррам ва аз ҷиҳати экологии тозаи олам пазируфта шудааст. Бо шинонидану парвариши ҳарчи бештари дарахту буттаҳои ороишӣ ки мантиқан идомаи сиёсати созандаи пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар роҳи ҳалли мушкилоти экологӣ ва беҳдошти муҳити зист арзёбӣ мешавад, шаҳри душанбе ояндаи наздик боз ҳам сарсабзу хуррам хоҳад гашт. дар шаҳри исфара низ тадбирҳои сабзу хуррамгардонӣ идома дошта, дар чаҳорчӯбаи иқдомҳои экологӣ ҳашарҳои дастҷамъонаи ниҳолчинонӣ ташкил карда мешаванд. дар рӯзҳои истироҳатии ҳафтаи гузашта ҳам ин ташаббус амалӣ карда шуд. дар шаҳри исфара дар доираи омодагӣ ба таҷлили сазовори 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати беҳгардонии вазъи муҳити зист, сарсабзу зебо намудани кӯчаву хиёбонҳо ва пешоруи идораҳои маъмурӣ маъракаи ниҳолчинонӣ вусъати тоза мегирад. дар ин кори хайр аъзои ҷомеаҳои меҳнатӣ, устодону муҳассилини муассисаҳои маориф ва сокинони ҷамоатҳои деҳоту шаҳрак ва маҳаллаҳои ҳудуди шаҳр ширкати фаъолона доранд. соли равон аллакай танҳо аз ҷониби кормандони бахши ҳифзи муҳити зист дар ҳудуди шаҳри исфара беш аз 1000 бех ниҳолҳои сояафкану ороишӣ ва мевадиҳанда шинонида шудаанд. имрӯзҳо бошад маъракаи ниҳолчинонӣ идома дошта бо дастгирӣ ва мусоидати бахши ҳифзи муҳити зист дар якҷоягӣ бо сокинон дар деҳоти гулистон дар шоҳроҳи исфара гулистон зиёда аз 400 бех ниҳолҳои ороишӣ шинонида шуд. дар шаҳри исфара дар ҷамоати деҳоти кӯркан минтақаи гулистон ки шоҳроҳи хуҷанд бозкорон гулистон аз инҷо мегузарад, баҳри ободу зебо гардани ду тарафи канори шоҳроҳи мазкур зиёда аз 400 бех дарахтони ороишӣ ҳамеша сабз шинонида шуда истодааст. дар ҳафтаи чорабинии мазкур сокинони маҳаллаи шаҳраки гулистони шаҳри исфара ба ҳашари дастаҷамонӣ биромада ду канори шоҳроҳи мазкурро барои сабзу хуррам гардонидан дарахтони ҳамеша сабзу ороишӣ шинонида истодаанд. инчунин аз аввали мавсим то ба имрӯз дар шаҳри исфара ва дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳот зиёда аз 1000 бех дарахтони ороишӣ мевадиҳанда, ороишӣ сояафкан ва гулубутаҳо шинонида шудааст. инчунин дар зерсохторҳои соҳаи хоҷагӣ кишоварзӣ бошад зиёда аз 7000 дарахтони мевадиҳанда, инчунин бунёди боғҳои интенсивӣ, суперинтенсивӣ давом карда истодааст. тамоми истиқоматкунандагони деҳаи гулистон барои обод намудани деҳа, барои кабудизор намудани шоҳроҳи гулистон исфара барои кабудизоркунӣ ба кӯча баромаданд. мувофиқ ба маълумоти бахши ҳифзи муҳити зисти шаҳр, бояд дар мавсими соли ҷорӣ дар шаҳри исфара беш аз 10,000 бех ниҳолҳо шинонида шаванд. дар донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ таҳти унвони забони модарии шиносномаи миллат ҳамоиши ҷумҳуриявии илмӣ амалӣ баргузор гардид. дар ин чорабинӣ олимони соҳа мавзӯъҳои муҳими илми забоншиносиро мавриди омӯзиш қарор доданд. ҳамоиши ҷумҳуриявии илмии амалӣ таҳти унвони забони модарӣ шиносномаи миллат бо ибтикори кафедраи назария ва амалияи забоншиносии донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ баргузор шуда, олимону мутахассисони соҳаро ба ҳам овард. дар чорабинӣ намояндагони як қатор муассисаҳои илмии кишвар аз ҷумла Кумитаи забон ва истлоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Институти забон ва адабиёти ба номи Абу Абдулло Рӯдаки Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, Донишгоҳи миллӣ, Донишгоҳи тиббии Тоҷикистон ба номи Абу Али ибн Сино ва омӯзгорону донишҷӯёни Донишгоҳи омӯзгории иштирок ва суханронӣ намуданд. дар қисмати ифтитиҳоӣ ҳамоиш баён шуд ки омӯзиши забони модарӣ дар системаҳои таълимӣ нақши калидӣ мебозад, зеро он ба дарки беҳтар, афзоиши ҷалб ва тафаккури интиқодӣ дар байни хонандагон мусоидат менамояд. таҳсили бисёрзабонӣ махсусан ба забонҳои ақалият ва миллатҳои маҳаллӣ на танҳо ба донишҷӯён кӯмак мерасонад, балки инчунин ба робитаи амиқтари байни маориф ва фарҳанг мусоидат менамояд. гуфта шуд ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон забони давлатӣ яке аз муҳим
муҳимтарин аркони давлати миллӣ маҳсуб шуда дар баробари нишон, парчам ва суруди миллӣ ба ҷумлаи муқаддасоти миллӣ дохил мешавад. Дар Тоҷикистон забони давлатӣ забони модарии аксарият буда. Барномаи рушди забони давлатӣ барои солҳои 2020-2030 ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қабул шудааст, пешрафти босуботи ин забонро ҳамчун забони дорои мақоми давлатӣ то соли 2030 таъмин менамояд. дар ҳамоиш аз ҷониби иштирокчиён дар мавзӯъҳои нодиртарин ганҷинаи маънавиёти миллӣ, ҷойгоҳи забони модарӣ дар раванди ҷаҳонишавӣ, мақом ва ҳифзи забони модарӣ ва вижагиҳои калимасозӣ пасванди нок дар насри бадеии Садриддин Айнӣ маърузаҳо пешниҳод шуд. кори ҳамоиш дар бахши дуюм идома ёфта, дар он наздики 30 маърузаи дигар ироа шуд. бо ташаббуси маркази таҳсилот ва инноватсияи китобдории муассисаи давлатии китобхонаи миллӣ дар мавзӯи китобхонаҳо дар шароити ҷаҳонишавии технологияҳои муосир ҳамоиш доир гардид. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. китобхонаҳо дар шароити ҷаҳонишавии технологияҳои муосир мавзӯи асосии ҳамоише буд, ки дар китобхонаи миллии Тоҷикистон бо иштироки масъулину ҳолдонҳои соҳа баргузор гардид. тавре зикр шуд, соҳаи китобдорӣ яке аз соҳаҳои муҳим дар ҷумҳурии Тоҷикистон буда, аз рӯзҳои аввали расидан ба солҳосубот таҳти назорати бевоситаи Пешвои Муаззами миллат қарор дорад. чунки дар шароити кунунӣ ки ҳама гуна иттилоъ, мавқеъ ва қимати хосро дорост, мутахассисони соҳаҳои гуногун истифодаи техникаю технологияи электрониро ҷиҳати расидан ба ҳадаф хеле муҳим мешуморанд. зеро техникаи муосир имкон медиҳад, ки коркарди бо сифати иттилоъ бо суръати баланд анҷом ёфта, ба ин васила муштариён ба ахбори лозим дар муддати кӯтоҳ даст ёбанд. иброз гардид, ки пешрафти бо суръати технологияи муосир, алоқаи мобилӣ, телекоммуникатсия, компютер ва ғайра баробари иқтисоду иҷтимоъ маҳаки рушди иттилоърасонӣ низ гардидаанд. алалхусус баробари китобҳои чопӣ, арзи вуҷуд кардани китобхонаи электронӣ тағйироти куллӣ дар самти хизматрасонӣ ба хонанда ворид намуд. аз ин рӯ гузариш аз шеваи анъанавии иттилоърасонӣ ба усулҳои муосири автоматикунонии фаъолият барои китобхона ҳатмист. ҳамчунин иштирокчиён дар идома доир ба паҳлӯҳои гуногуни масъалаи китобхонаҳо дар шароити ҷаҳонишавии технологияи муосир баёни андеша намуда, дар мавзӯъҳои ташкили сомона ва феҳристи электронӣ, қадами ҷадид дар рушди фаъолияти китобхонаҳои кишвар, технологияи муосир ва ҳифзи маводи махзану бойгониҳо, истифодаи технологияи муосири иттилоотӣ дар фаъолияти муассисаи давлатии китобхонаи миллӣ, китобхонаи давлатии патентию техникии муассисаи давлатии, маркази миллии патенту иттилооти Вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон дар раванди ҷаҳонишавии иттилоот маъруза намуданд. дар хотима миёни меҳмонон ва кормандони китобхонаи миллӣ мубодилаи афкор сурат гирифт. дар донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон рӯзи дарҳои кушод баргузор гардид. дар доираи ин тадбир хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе ба донишгоҳ ташриф оварда бо шароити таълим ва ихтисосҳои он шинос шуданд. донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон аз макотиби олии кишвар аст, ки дар заминаи меъёрҳои байналмилалии соҳаи илму маориф фаъолият карда рушд дорад ва сол то сол ба камёбиҳои назаррас ноил гардидааст. аз ҷумла соли 2024 донишгоҳ бо назардошти вазъи имрӯзаи ҷаҳони муосир ҳамкориро бо донишгоҳҳои олии хориҷ вусъат дода дар ин замина корҳо самар оваранд. бо мақсади боз ҳам муаррифии донишгоҳ, имкониятҳо, шароити таҳсилу робитаҳои хориҷии он ва шиносоии хатмкунандагон аз наздик бо ин ҳама, раёсати донишгоҳ имрӯз рӯзи дарҳои бозро ташкил намуд, ки аз тамоми муассисаҳои ҳудуди шаҳри Душанбе хатмкунандагон ташриф оварда бевосита аз шароити буду бош ва раванди таълими ин даргоҳ ошноӣ пайдо карданд. имрӯз дар донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон тамоми шароитҳои таълим, тарбия, илм, робитаи байналмилалӣ хеле хуб барохмонда шудааст. дар 7 бинои таълимӣ бо тамоми таҷҳизотҳои техникии замонавӣ муҷаҳҳазанд дар соҳаи таълим. дар донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон марказҳои инноватсионӣ ба монанди маркази рушди иқтисоди сабз барохмонда шудааст, маркази робитаҳои байналмилалӣ барохмонда шудааст, ки бо зиёда аз 50 кишварҳои дуру наздик бо донишгоҳҳои бо нуфузи олам, яъне мо робитаҳо дорем. дар инҷо табодули академӣ мешавад. ногуфта намонад, ки омӯзгорон низ дар ин табодул хеле хуб фаъол карда истоданд ба давлатҳои аз ҷумла Испания, Португалия, Қазоқистон, Беларусия ва давлатҳои Чин و آلمان یعنی نیز سفرهای خارجی خود را خوب
бароҳ мондаанд. дар донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон айни замон 3 факулта ва беш аз 30 ихтисос фаъолият дошта, раванди таълим мувофиқ ба талабот ва стандартҳои бозори ҷаҳонӣ бароҳ монда шудааст. аз он ки донишгоҳ барои омода кардани кадрҳои соҳибкорию иқтисодӣ бевосита равона гардидааст, аз ин рӯ машғулиятҳо бо ҷалби мутахассисони ҳирфавӣ дар симхонаҳои муҷаҳҳаз гузаронида мешаванд. яъне имрӯз бо назардошти гузариш ба ҳукумати электронӣ ва рушди инноватсия, талабот ба кадрҳои соҳавӣ хеле зиёд гардидааст. аз ин рӯ донишгоҳ низ дар навбати худ ҷиҳати омода кардани мутахассисони бозоргузари ҷаҳонӣ талош менамояд. дар ноҳияи восеъ дар доираи нақшачорабиниҳои кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар самти тарбияи ватанпарастии наврасон ва ҷавонон дар пешрӯи даъвати ҷавонписарон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон озмунҳои ҳарбӣ ватанпарварӣ доир гардиданд. чорабинии ниҳоӣ дар ҷамоати деҳоти гулистон нишон дод ки ҷавонон бо шуҷоату далерӣ аз иҷрои ҳадафҳои дар наздашон гузошташуда бо сари баланд баромада метавонанд. ин нафарон ҳар кадом ҳомиён фидоиён ва сипарони боэътимоди ватан модар собиқадорони қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ҳастанд. имрӯз бо шукрона аз тинҷӣ ва оромии кишвар давлати пирӣ ба сар бурда дар самти тарбияи ватандӯстии наврасону ҷавонон саҳмгузор мебошанд. бо иқдоми кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон ва шӯрои собиқадорони меҳнат бахшида ба 32-мин солгарди рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар пешрӯи даъвати баҳории ҷавонписарон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар деҳоти гулистони ноҳияи восеъ чорабинии ватанпарвар доир гардида бо иштироки фаъолонаашон назди собиқадорон ҷавонон нишон доданд ки насли замони соҳиби истиқлол бо шуҷоату далерӣ қалби саршор аз муҳаббати ватандорӣ садоқат ба ватан модар омода ҳастанд ки дар сафҳои қувваҳои мусаллаҳи кишвар хизмат карда марзу буми ватан модарро бо сари баланд ҳимоя намоянд. ин чорабинии ватандӯстона дар муассисаи таълими рақами 4 деҳаи меҳробод доир карда шуда дар он наврасон ва ҷавонон аз ҳамаи деҳаҳои ҳудуди деҳот иштирок варзида маҳорати омодагии дифои ҳарбиро сидқан бо самимияти баланд нишон доданд. чорабинӣ бо бахшҳои гуногун қадамзании низомӣ ва бо суруд қадам задан, машқу тамрини бадан, машқҳои тактикӣ ҷолиб ва пурмазмун гузашт. рафти чорабиниро тамошобинон хонандагони муассисаҳои таълимӣ собиқадорони қувваҳои мусаллаҳ бо завқи баланд тамошо карда дар иҷрои машқҳои ҳарбӣ ба ҳаракату зиракӣ ва чусту чолокии ҷавонон офарин хонданд. қисмати дигари чорабинӣ бо иштироки собиқадорон дар толори маҷлисгоҳи мактаб доир гардид. инҷо мактабиён барномаи ҷолиби консертиро тараннумгари дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии кишвари маҳбубамонро бо қироати шеърҳои ватандӯстона намоиш доданд. дар қисмати ҷанбастии чорабинӣ дар чунин муҳити идона беҳтарин дастаҳои иштирокчии озмуни ватанпарвар бо сипосномаҳо қадр карда шуданд. гузориши хоҷа назриф, худойназар зуҳуров аз ноҳияи восеъ барои барномаи иттилоотии навид. имсол аз таъсиси созмони хонандагони ҷумҳурии тоҷикистон ба номи исмоили сомонӣ 25 сол пур мешавад. вобаста ба ин дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат чорабиниҳои гуногун баргузор мегарданд. чунин як чорабинӣ дар боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи Садриддин Айнии шаҳри Душанбе доир гардид. дар маросими тантанавӣ ба муносибати қабул ба сафи созмони хонандагон ба номи исмоили сомонӣ дар боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи Садриддин Айнӣ хонандагони синфҳои 5 ноҳи муассисаҳои таҳсилоти умумии ноҳияи исмоили сомонӣ пойтахт саф оростанд. ҷамомади тантанавӣ дар доираи 25-солагии таъсисёбии созмони хонандагон сурат гирифт. дар оғози чорабинӣ парчами шӯрои созмони хонандагони ҷумҳурии тоҷикистон ба номи исмоили сомонӣ ба майдон дароварда шуд. ҳамин гуна ҷамомади қабул ба сафи созмони хонандагони ҷумҳурии тоҷикистон оғоз ёфт ва 150 нафар хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи исмоили сомонӣ шаҳри Душанбе ба сафи созмони хонандагон қабул карда шуданд. хонандагон дар назди виҷдон ва ҳамсолони худ савганд ёд карданд ки талаботи оиннома ва низомномаи созмонро ҳатман риоя намуда бо баҳои хубу аъло ва рафтори намунавӣ таҳсил менамоянд. дар корҳои ҷамъиятӣ фаъолона иштирок намуда ватани худро сидқан дӯст медоранд ва ба хизмати он ҳамеша омода мебошанд. дар навбати худ роҳбарияти шӯрои созмони хонандагони ноҳияи исмоили сомонӣ ба ин муносибат наваъзошудагонро табрику таҳният намуда ба онҳо дониши хубу аъло ва тансиҳативу хонаободиро таманно карданд.
бояд гуфт ки имрӯзҳо дар саросари мамлакат ҷамъомаду чорабиниҳои тантанавӣ бахшида ба рӯзи ташкилёбии созмони хонандагон баргузор шуда истодаанд. ҷамъомади тантанавӣ дар боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи Садриддин Айнии пойтахт бо пешниҳоди суруди дунёи миллат аз тарафи навъаъзошудагон ҷамъбаст гардид. дар шаҳри левакан даври шаҳрии фестивали ҷумҳуриявии сад ранги чакан доир гардид. Тадбири мазкур бо мақсади иҷрои амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷадвали намоиш, ид ва озмунҳои фарҳангию маърифатӣ ва анъанаю ҳунарҳои мардумӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо шукӯҳу шаҳомати хоса гузаронида шуд. Тафсилот дар ин хусус. бо мақсади муаррифии санъату ҳунари волои халқи тоҷик, либоси миллӣ, тарбияи зебоипарастӣ, суръату сифати тоза бахшидан ба истеҳсоли матоъҳои гуногуни миллӣ аз қабили чакану чакандӯзӣ, сӯзандӯзӣ ву гулдӯзӣ, порадӯзӣ, читгарӣ, атласу адрасбофӣ дар шаҳри Левакан даври шаҳрии фестивали ҷумҳуриявии сад ранги чакан доир гардид. Маврид ба зикр аст ки фестивали ҷумҳуриявии сад ранги чакан бо мақсади баланд бардоштани эҳсоси ватандӯстиву хештаншиносӣ, ифтихори ватандорӣ, арҷ гузоштан ба таъриху тамаддун, фарҳангу адабиёт, расму оинҳои миллию мардумӣ ва ба ин васила муаррифии санъату ҳунари болои халқи тоҷик баргузор мегардад. дар ин фестивали ҷумҳуриявии садранги чакан занону бонувони шаҳри Левакан ва аз муассисаи то мактабӣ то духтарону занону бонувони шаҳри Левакан иштироки фаъолона намуда бо либосҳои миллии тоҷиконаи худамон ки чакан мебошад дар намоиш баровардем. имрӯз мо занону бонувони шаҳри Левакан ҳунарҳои миллии тоҷиконаи худамонро гашта эҳё намуда ривоҷ намуда ба ҳар як чорабинию озмунҳои даври шаҳрию вилоятии ҷумҳурӣ мо пешниҳод менамоем. мо гурӯҳи кормандон шогирдони маркази дастгирии бонувони шаҳри Левакан ба хотири кушодани ҳамин саҳнаи фестивал озмун маҳсули дасти бонувони шаҳрро пешкаши умуман меҳмонон тамошобинон кардем ва боиси ифтихор аст ки имрӯзҳо гарчанде ки ҳамин ҳунарҳо аз байн қариб рафта буд бо тарҳи наву замонавӣ коркард карда шуда истодааст. дар фестивал барномаи фарҳанги фароғати суруду тарона ва рақсҳои дилнишин пешкаши иштирокчиён гардонида ба як қатор ҳунармандон ва иштирокчиён сипоснома ва ифтихорномаи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Леваканд тақдим карда шуд. Муҳаммадризо Шарифзода, Толибҷон Сайфов барои барномаи иттилоотии Навид аз шаҳри Леваканд. ихтироъкорони Италия роботе сохтанд ки дар корҳои сохтмонӣ ба одамон кӯмак мерасонад. Ин робот ҳанӯз дар марҳилаи озмоишӣ қарор дорад. Дар шаҳри Басраи Ироқ боғи паррандагон фаъолият мекунад. боғи тамошобобро як сокини маҳаллӣ ташкил намуда, таваҷҷӯҳи сокинону сайёҳонро ҷалб намудааст. шарҳи хабарҳо аз хориҷи кишвар дар саҳифаи навбати барнома. дар яке аз майдонҳои сохтмонии Италия ёрдамчии нав пайдо шуд. ин роботи бисёрфунксионалӣ мебошад ки аз ҷониби муҳандисони донишкадаи технологии Италия сохта шудааст. роботи сохтмонӣ як платформаи чархҳо бо бозуи роботӣ мебошад. вобаста ба дастурҳои гирифтааш ва асбобҳое ки бо он муҷаҳҳаз шудааст, он метавонад вазифаҳои гуногунро иҷро кунад. айни замон робот аз озмоиш мегузарад. вай метавонад ранг кунад, рег биёрад ва парма кунад. мутахассисон тамоми функсияҳоро бо диққат тафтиш мекунанд. робот инчунин метавонад барои кашонидани масолеҳи вазнини сохтмонӣ кӯмак расонад. бинокори технологӣ бо камераҳо ва дигар дастгоҳҳои ултрасадоӣ ва ғайраҳо муҷаҳҳаз мебошад. ин ба мошини